guharira kuri icambere nyamuntu ko ategerezwa kubanza gutegura kwipangapanga bikaboneka ko yapangapanze gukora ubwo bwicanyi cyo cyane gupangapanga. Ubwa kabiri hariho abagomba kwica yaba abatora gute, abizwa kuba icyabafatira ko nubwo canke idini ngomba kwica biri dini cyangwa ngomba kwica abatutsi cyangwa ngomba kwica abahutu. Abashoka arakivuga neza bashaka baribo. Cyo ni kabiri. Icya gatatu n'uburyo aza gukoresha kugira bice, kubera amagenocide bisanzwe akogwa n'amareta ntakogwa n'umuntu. Jewe n'umuhutu bw'isi genocide umututsi anyishe nuko n'umuhutu iyo si genocide bayita criminalité hano abantu baricana nyine. Genocide ikogwa na leta ikoresheje uburyo bwa leta n'inzego za leta kugira ngo bishobore kwambira abantu bose. Tugeze rero ku byo mu 72 kubera abantu baba bahamagara ari mu ishuri bakabavuga amazina yabo naka ni ukuvuga haba habayeho umwanya wo gutororokanya abantu no kumenya ko ari n'abahutu no kubibwira batoza kubatora yuko ari bo no kubabwira ingene batoza kubatora. Abo bazarimo bibiri mumenya gute, hanyuma umenya gute umutuma, umenya gute ahari ko bamwe basanga ari kararima n'uwaragwaye mu bitaro icyo gihe bamukamusaza ngo baraja kumutora mu bitaro kubera yabari kuri liste abategeko gwera bari bafite analyse. Ibyo ni hanyuma bakoresheje ubuhe buryo igisirikare mu bukozi bwa leta bakoresha ababatwara nyine benshi bagenda mu manama bahamagara inama zisanzwe twabaza uno munsi ngo tugire conference de presse abahutu bari ngaho bose bagaca abantu bazi ko baje muri conference de presse waje gushika n'umunsi ko yagiye mu nama y'abarimu karagaruka bakwamagawe n'ukoresha mu nama isanzwe uragenda ko nari kumwe